Pentecostal Network Pennet Program Clear to te hlpai swanging in chibai ule tungkar chunga UPC Northeast India rawngbawlna chanchinthar clear in longai thlang u Meini somthum pakhat pathian ni hi zirtir te hnena tharau thiang nim lo thlenna ni Pentecostal NEI kumdang angin man theini lo ma se General Superintendent Reverend Lalmal Soma Sailo chuan India marchakhwam chunga kaushan hote du sakna chibai bukin chung tinten ursun le ti takzetin kan chung kwa chawa tharau thiang nim lo thlen ngei theina na lalpa hnena inhlan tharna hunbwa sai tur le he hun lom om tak hi hlim tak amang thau turin du sakna a hlan ani Calvary Bible College CBC chuan Meini som pasari nilai ni khan syllabus meeting voice som palina an thukhom meeting hi mei thachunga zo man tum ni in voice som panga vel meeting nei tura ro manani a zingdar som le achanvia tanchin ni in tlaidar li le achanve thleng nei thin ani syllabus meeting a hian District Bible School BTH program le BD program hon thar tur syllabus chu ro man ani a syllabus revision hi Theological Education Board a approve le tur ani ang Calvary Bible College zirlai te hi tuna chuan an mani in lama an hode vek to a Odisha West Bengal le Bangladesh zirlai te an vain mi pali an latang khangri ani Meini somni panga thotan ni khan Zonet cable TV te chuan Zonet rinna channel a kaushan program tamle zwal a chwa theinan ti in meeting an bwa saya kaushan ayu in media cell secretary Unaw pa ar lalbiak fela chu meeting a hian a kal ani Meeting hi Zonet Director LV Lathan tuangana kai shwaya Chhimtuipui lenga wanga kaushan program shang nei har sata wangin Zonet Cable TV kaltanga kaushan tana hun tamjok siam ani theinan ti in Zonet rinna channel chu kaushan bol program chhuana atan chawni to se ti in ro manna an siama June ni khat thortana tangin he program hi a function tanang Zonet rinna channel a hian kaushan shang panga UPC Northeast India Baptist Church of Mizoram Roman Catholic 7-day Adventist le Mizoram UPC 10 program an nei tlang dona kan kaushan program hi nitin zandaria ta tanga dar kwa zingdar khata tanga dar ni daru ka tanga dar sari chundar som pakhata tanga dar som pani chanu dar li tanga dar nga inkar ate achwak thin don ani program chwa hun hi thatin dar kar khatin atol ma thinang Meini somni pasari nilai ni khan UPC Northeast India Media Cell Chairman Reverend R Lalhoele Zonet Director Pu LV Lathan tuangaten inremna thuthung ziakin annem heta juni khat thotan jana tengin he program hiti chhuatan ani ang LPS 12 channela kaushan program kallai po jun tha atang hian darkar khatin atol madona tailam darnga atanga daruk inkar chungin program achhuak tanang District shang rawngbawlna chanchin ngai thak chhunjomila North Mizoram District Meini som pathuma rengdil zamwang le si thiang khwa a mishing chena in engemozat real le thli na ti chhia chungchanga North Mizoram District chuan rengdil khotlang hruaitu te hnena Chhawmdawina sum chengnoi khat le sing thum Meini som hni panhi zirtom ni khan an hlan Chhawmdawina sum hi North Mizoram District Treasurer Reverend Kelal Dusangan Hlanin, Reverend Kelal Dusanga hi Rengdil Bial to Pastor Silal Kengliana, Evangelist Silal Chanpuya Bial Treasurer le, Upa hnuala Bial Missions Director Baka, Upa James Lian Moya Rengdil Kaushan Secretary ten Anlautoy Oma, Rengdil Khotlang hruaitu te po anlom hle. Zamwang le si thiang khwa a Chhawmdawl ngai te pek tur sum hi District IO in Rengdil Bial to Pastor Silal Kengliana zamwang khotan cheng sing sari le si thiang khotan cheng sang kwa a hlan bok North Mizoram District Missions Conference Rorel bo zuin Meini somni panga thorchan ni khan North Mizoram District Missions Department hoi hota Missionary Convention le Missionary Challenge nei tur chungchanga Aizawl khuchunga Bial Missions Director tele District Missions Executive Committee member te an thukhom Meeting hi District Missions Director Reverend Silal Thantuangan Kaishwain District Secretary Reverend Siarpuya le District Treasurer Reverend Kelal Dusanga ten an hau thaya Aizawl khuchunga bial shang dur tlang chal tlang headquarters tlang nuam dinthar hunthar le cholhun bial director te an kimvek bok District Missions Executive Committee le Aizawl khuchunga bial shang paria te rorel chuan North Mizoram District Missions Department te hwai hota kumin sang ni som ni chunga Missionary Convention le Missionary Challenge nei tur chungun taka thirin ngai tuana an neya
COVID-19 chipui lengin zual lam apan zela wangin tundin huna chuan film khur ngai thuwa ti shilo phat ni se borwa clearin how to ten ngai twana lo chiam mai se anti mamit bial pastor quarter sa tuida kholna atan pusam son of s hia to chaltang ti chuan zo plus liter sang hi chu bial to pastor valel rat hena anhlan unaw nu ming thasangi daughter of unaw pangur hun sanga wanghun chuan Many somni paruk ni lai ni khan tlang sang bial pastor quarter sa phatur carpet man cheng sing khat ahlan carpet man hi uparin ki ma tlang sang kal tlangin bial du pastor ke ainonan adong ani Many somni pali pathiani khan North Mizoram district rank dil bial chunga om bajurung home missions felda hindu sakhwa atangin mithar chung ko khat member pali omna te chuan pathian thu thung mu in Pentecostal shana anlut Hemi chungchanga hian bajurung missionary Esther rawngbawlin lom thu soin missionary te ta na thil pek petu tele ramlak rawngbawlna konga tongtrai missionary te anlo tongtrai puina ra ani ti in lom thu asoi ani Meni somni pali pathiani vekhan tui khwatlanga member pakhat chuan Pentecostal shanron zomin district headquarters bel to pastor Reverend Silal Lianchaman an chena ina lalpai swangmingin kaushana senglu na hun amang ani Many som pariat thotan ni khan konpui veng lai a chung kwa member pathum te chu UPC North East India kaushana loi turin konpui bel pastor Reverend PC lal kan ki ma chuan lal I swamingin a seng lut Many som ni pali pathian ni khan roi ek bial ailong kaushan member naw piang thar unaw pa amal som na donga chu roi ek bel pastor Reverend P Vanel Filan an chena ina pathian hena hlan na ane heti rol hian naw piang thar mal som na donga mingin Now sen nule pati chuan bial to pastor hena missionary chomna tur cheng sang ruk anlo hlan ngal bok Chhimtuipui District rawngbawlna chanchin ngai thavele ila Meni somni pasari ni lai ni khan Chhimtuipui District Ladies Auxiliary Department President unaw nu tila lian moi Bible woman Secretary unaw nu titi du tin thloi le PL ni te I treasurer te chuan District LAD mingin Siaha Town chunga quarantine facilities sa khungshan mekte man turin Rizai som pakhat chu quarantine facilities vil tu DC officer Pu H Zonun Moya election officer le PB mal som twangi SDO civil tenhena anhlan State pona tangkhang lo ho Siaha Town chunga quarantine facilities sa khungshan mekte zinga hian Siaha Town pon lammi thingtang kho hlataka om mutbu lo ngai to saktu tur chungte nei rem chang lo anom nuala sarkar tampo hanlei mei tura lo om to boxi lova tutiang bora kara district LAD ten rem shataka hetiang thil thon pek anlo hlan hi quarantine facilities vil tu officer te anlom takzetani tunlai chilenga wanga harsana tokte chanpuina atan Chhimtuipui district chuan district chunga biale local shangshang tan chanpuina asem chuak mek zela district kaushanpui chuan mara autonomous district council Chief Executive Member hena cheng singkhat le Lai Autonomous District Council Chief Executive Member hena cheng singkhat chanpuina anhlana biale local train khat pu in DLTF le VLTF ten hena anlo sem chuak to bok Siaha College Veng local PYD chuan volunteering government Siaha College quarantine mekte eirawng bol sakin khopui chung local shangshang PYD te puin arem chandan angin quarantine te eirawng bol le tangkai thena an nei chuan anin hongreng bok Chhimtuipui District Committee Room le Guest Room te chu quarantine na hmun turatan hlanin hemhuna omte hi District Headquarters LAD ten volunteering eirawng an bol sak don ani Meni somni pali pathiani khan Siata Bethlehem locala member pahni Pentecostal shanaloi turin senglu anni member thar te hi evangelist Z Sangliana local chairman John Kaushana asenglut Meni somni paruk thole ni khan Siaha Council Veng locala chungka khat member pathum te chuan Pentecostal shanron zomin kaushan upaten senglu na hi an ina an mang Chhimtuipui District PYD hruaitu atana rathar Evangelist Robert B. Ladunsiamati Vice President Rongbol to LS Lalming Moana Assistant Secretary C. Lian Mingthanga Financial Secretary le District PYD kumpuan hruaitu 32 Mei ni somni paruk thole ni khan charge anin hlan Hehuni Evangelist Kerin Thara President District PYD ina kashwaya District Superintendent Reverend Joseph L. Thauthangin fuina thusoin anming lamin tongtrai sakna anei bok Aizawl East District rawngbawlna thuthar
ไม่นิสมนิปังอาทอจันนิคาน Aizawl East District NEI Revival Committee จวน District Superintendent Room Committee อันเนีย Reverend KVL มังไอกิมา Chairman จวน Meeting อากาศช่วยเฮหุนอาเฮียน Revival Speaker ลากดันตูจุงจางสวยฮวินชิเลงอวังล็อกดาวน์กัลปุยเมกอันนี้อวังอินตุนหุนอาจวน Revival Speaker ลากรีเราไม่นิเซเริ่มจางมาสมัยระ District ช่วยตุเตนอินเบโรนิลากไม่นิเซอันตีอันนี้Aizawl East District Revival Committee ช่วยตุเตเลเมมเบอร์เตลาวตาร์ลังกิลา Reverend KVL มังไอกิมา Chairman Evangelist Kevanam Ngaya Secretary Reverend VL Nemtuanga Treasurer Reverend Biak Sangzola District Superintendent Reverend Valet Feleram Tiam District Secretary Reverend R. Lianzama Missions Director Reverend H.L. Chakunga District Sunday School Director Te Anni ไม่นิสมนิประคัดนิงานิคันชิงชีเบลชิงชี Headquarters เกาชนะเบลดูปาสเตอร์ Reverend P.B. จงตินเลียนจวนมีปทุมสวงไงดำดับติสมาจันติระอันจิงประคัดที่เกาชันดังจังอินอันนี้ไม่นิสมนิปลีปะเทียนีปกคำบาซาร์เบลชิงเวงเกาชนะบาซาร์เบลดูปาสเตอร์ Reverend H.L. ชักุงจวนมีประคัดสวงไงดำดับติสมาจันติรบกAizawl East District Superintendent Reverend Biak Sangzola จวนไม่นิสมนิปกว่าจิรตอมนี่ขันนาลัน Headquarters เบียกอินสักทัดตัวลุงภูมินrawngbawlna อันนี้โอเลขัดจงขัดตุนตุมาตานา UPC North East India เกาชันrawngbawlnaจันจินทาร์กันเทียร์เลงไงทักเขาเลเทเตอันนี้